ng mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras Radyo Tiradpas. Kintipen Channel 13 Adan 8 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malam ti Lunes petsa 20 ti mabilang iti taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Dine sa Bilyonara. Kasta mo ten ti Bisay TV Channel 13 ni John Marie Habab. Ngumay mani nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang asumanglad ti tabaraydayaw apag taingan nyo. Babaon iti daytoy a programa ana paulwan sa umibingayo ken dandane ut Ilocania. Ati agserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sidadan na mangkeben ken magpasangbay kada sinurat yu abon nagtilandane yu anak ay palaunan ti minsay kada ti pategyo iti biyag ken kastamo ten dagiti papagayam yu nga nayata tumartarabay iti daytoy a programa. Mabalin mo iti daw ninyo, nagita ko menyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas. Kita tingarod tumuna, asunata may ruknoy, kada kay amin na pada-pada. Is
programa ni DSWD na ayuda para sa kapuspitan. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos ito aming pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napalunod ng Kongresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigan na program ng AKA. So, dati AKA ako ay sa kabalo na programa ng DSWD and dito ako at dito sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all Addan siyam sa pulgit siyam na minutos, kalpasan ti oras nga lasay. Yung sakbay na papagayam nga nagibasa ti buri ti Randanew, hasta mo ti nagtikominyo ti live Facebook ti DCTP Radio ti Radpas. Kitkablawan tayo muna ti papagayam tayo nga nayata tumartarabay, ila ito ya programa kita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, Ken Ilocos Kangrunan, iti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti kayat na mangirwar ti installment na motorsiklo at to yun ti Rose Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Ingana, Region 5. Ejaya na kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad branded na motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo kagayam. May kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo ta warang plano mangiruwar ti motor na nudlat ang mamuyo kayat tatag kamotora. Kuyog inyo lang umay ti opisina ti Rose Group Dom Philip Marketing Corporation tadagur uray a 1,000 pesos. Agon ko na itong galada makuyog na customer. Noadda ti Sol Studio tubawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Via Messenger Leto Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo kada kiti nadaka mo ta branch office ti Rose Group Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puling tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, wino'y bagayo ng agyo ti radyo ti Radpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, pinahisim mababalasang to opisina ti Rose Group Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maala yung utlang ti 1,000 pesos no makaluwar ti customer ti motorsiklo na.
Free helmet, lifetime free service. 3 years LTO registration, kit requirements. 2 valid ID, ken mais salang ako mikar. Dom Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Nagitay mo nakabay doon sa motorsiklo na inkay alanin dagitay. Original RCR Timotorio sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Kandun, Branch Kandun City. Hasta mo taragdisan pa nakala. Iti plaka ti motorsiklo na manipot taon 2017 nagpababa. Inkay alanin mo ni claim sa di opisina ti LTO District, Kandun City. Itogot yun lang dagitay. Xerox copy to original RCR, Timotorio Agraman Valid ID. Na kumusta papagayaan ti Daytoy? Nagmalmalang medyo na baralat tama na yun. Dati-dati na lamis, nagtabi marabaseta. Ikablawan tayo ron ni Lorian Inigo, Marnica Bagbag, Rina K. Olabara, Rosaling Garriga, Roma Mituquero, Rina Lingarcia, Camille Gacoscos, Tinmean Kayabyab, Tirong Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Pagnamat ni Legend Alcantara, Naimbaga Malum Tatang, Kablawan man ni Siyaon, Madamad dakin lola na. Siyaon, kumusta siya? Ni Alfonso Rayray, good evening idol ito. Special greetings to my best friend, Roby Kala, kita Barangay Duyatyat, from Al Rayray. Thanks and God bless. Nagkapuray takin Alfonso Rayray. Ikablawan tayo mo't na ron ni Pagayam. Pinante Asuncion Soren Bumatay, Kelvin Tolentino Ryan Carbulataw, Roby Cabanilla Ilamia Yunayon, Marisol Acoycoy Bagani R. Javier, Magel T. Banis, Triniciara Sin Ricanya, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, Samusin Arbacan Niluktor. Kastamo kin Maylina Villa, Robert Rigunay, Jerome Rilera, Patricia Yamaha Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Kastamo kin John Davis Bergonya, Santa Maria, Jen Aquino, Susan Ramos Aquino, Lever Pinto, Waway Gallardo, Tirong Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay, Ilocos. Kastamo kin Desalintoso ni Rica Tubadlo, Crystal Sorin Serna ni Jerome Cayabyab, ni Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Kastamutin kinapakayam, Rolando Gamuso and family, Tibagar Kandun City ni Roger Rodriguez and family, San Isidro Kandun City. Kastamutin ang Mr. and Mrs. Roy Jordan Romero, Johanna Romero, Joao Romero, Isis Los de Marcandas, Rubio Galimuyo, Dilcor. Ablawan tayo mo't na Anita Labayo, Jen Wandas, Limonse Garciaga, si Bigbiga Sudipan Launyon. Hasta mo tin karapagayam, ang Kuya Tilantag Santa Cruz, Ilocosor, Indagitay. Kasar-sarit ko tatay gaya muna na. Ablawan na kami nalipatak muna na tinagandaan. Isa na ilantag Santa Cruz, Ilocosor. Hastaw tinag na Sobrero, si Talib Bantay, Ilocosor, ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Hastaw kina Alex Manao, kin family, isa pang Galimuyo, Ilocosor. Pastor Ano in family to Rubio, Galimuyo, Ilocosor. Si Tika Dagsi in family, si Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocosor. Pastaw kin Antonio Kabangkala, Irenio Kabangkala, Hilario Kabangkala, Cheto Barcheta, Constantino Dolormente, Barangay, Banukal, Lidlida, Ilocosor. Kablawan tayo mo at ni Joseph de los Santos, hello,
ay Kapureta ni Joseph de los Santos. Kita tingorok tidani ugin tayo basa managapo kilpagayam Roscar Bulyedo Gakusan sa Lisay Sabila. Tidani na Paulwan Panakaila. Nabilig dagiti sa patam, nainak tinagibi, itinaunday a panawon, tiniputak kinpinati, imbalikas mo pa'y kanyak, adyak tuwag babawi, namnamam yag ko, tinakto panagsoble. Amin na ka rin, kitintanim ko to'y panunot, kiri namang dalyasat, amang iturod itituok. Awanak man ditasibay, riknak jak matukod, jak tupay nga tabiyag ko, itapusom tiagikot. Naunday a panawon, naulila kitayat tasapsapulot. Adipon nat sa ningi, kitay barukong ko ti sardam manaulimag. Saan na malapdan panaglulwa, arako nak na lami sa palayupoy. Tunggal malagip ka, dagiti lailo, ngayon ka inroknoy. Agdwa-dwa man dahi ti puso, iti kadayok di tarpad. Panagtalit kukin ka, kinsan pulos sa maumag. Karik kinsa pata, isot saan mo kumatlip-lipatan. Si bubukol ladungo, kinasamit ngayat nagbuligan ta. Addan to pa'y nga ta, biyag ko silaan kanyak. Ang mga brasa tinasudi, arako pa mangpaspasungatan. Agad mo kiniliw, nabayag kong inararapaap. Maap panakaila, ito'y puso kin kaunggap. Sulay tati Dani wana Paulwan panakaila. Managapo kin Roscar Bulyedo Gakusan na Lisay Sabila. Naimbag rabem kuya nagapureta kin Brenda Lopez Ariola. Kita timot na ron ti Maysa Sunata. Amay pakuyog ti Dani Ulipagayam, Roscar Bulyedo Gakusan, ti Alisa Isabela. Buag sarak tantukay, iti sa dinumang alugan, ket iputnok tuken ka, ti ay ayatek ket siksika, agamakak kamang ibaga. Iti pamate kuken ka, ngem nudungteng tut aldaw nga panagsarak na, ayat ko ibarik na ken ka. Kastoy nga tati agaya, malmal dayak no adayo ka
ayat ko saan ko mamapay no agsarak tantupay kas tuig nga tati agayan malmal dayak no adayo ka kanyak ngem no kanayon at taka tuy denak jak nga ipod no tuy ayat na marikriknak no agsarak tantupay di kan agayem ngem nalaglabes pay tuy ayat ko saan ko mamapay no agsarak tantupay tuy ayat ko saan ko mamapay no agsarak tantupay. Malagsakan na datoy tata, makakadwak dagito yung agtutubo na datoy tata. So,
Doa nga grupo ti tataw one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program. At dapat sa 48 minutos, pasangwanan ti oras nga alas 7. Ito na ni Gloria Gamad, naimbag nga rabi kada kayo amin kailyan, nitakan dun 7. Nagapuray ta king Gloria Gamad, nasamot king kapagayam, naimbag rabiem, itayan mo, atiso,
Kikablawan tayo nga rura pagayam, Belma Sulebon and family, John Sulebon and family ti barangay, Mabilig Sigay Ilocotor. Astaw tinid na Tolentino, Isilag Santa Maria Ilocotor, Merlinda Inurelia ti Arnap, Salcedo Ilocotor, Princess Bulburo ti Capurao Santiago Ilocotor, Kendenos Monte Tubidan, ti La Trinidad Benguet. Pinkastamutin ka na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipi Bautista and family, si Barangay Barrientos, Lona, La Union. Astamutin Jericho Lucero, si Quireno Tagudin ni Lucero, Nina Islade Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Norme Batingan, Inian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan, Kenuward, Batingan di Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Kigastaw kin Merlin Uma in family, Isamang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Renato Tingorden, Brenda Taborcel Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union, Astaw Tindona, Bungan, Disimi Urbos, Jamaica Maymay, Lucel Larguas, Litumbaga, Marcel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Astaw Timbatot, Las Igan, Dawasen, Jaime Francia, Romel Francia, ti Person Inurelia, Doming Inurelia, Luis Ganad, Mr. Mrs., Clayford Isling Ganad, ti Concepcion Gregorio del Pilar Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Ruelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, Arnold Dueling and family, si Dasay, Narbacan, Ilocosora, Espirito Salvador and family, si Cabarwan, Santa Maria, Ilocosora, San Florencio Soliva and family, Zapato, San Esteban, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Glenn Biras and family, si Bangbangar Burgos, Ilocosora, si Halsi Ancheta and family, si Banglayan, Narbacan, Ilocosora, Antino de Welling and family, Sabur, Narbacan, Ilocosora, Kinsani Calderon Montero and family, si Kinarayan, Narbacan, Ilocosora, hasta kila Mr. and Mrs. Eleanor Quaresma Alcantara and family, si Nalasin, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosora. Wendel Loreta, ti Magsingal, Ilocosora. Edgar Marquez, ti Bukay Abra, ni Abi Kitasol. Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosora. Hasta kin Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Subain, ti Langquas, San Emilio, Ilocosora. Ni Kirby Villaros, ti Matuboy, San Emilio, Ilocosora. Pablawan tayo mo ni Nestor Sumawe, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tinratan, Salcedo, Ilocosora. Astaw ni Lourdes Fusilero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Ilocosora. Ni Robert Badilla, Randy Badilla, ni Barangay Legazpi, Galimuyo, Ilocosora. Astaw ni Elvis Ulanyo, ni Ulanyo, San Pedro, Canton City. Pablawan tayo mo na Pagayam, Glory Baying Ibia, ti Santa Maria, Ilocosora, ni Mansell Sibiliano, Takadina, Tinambuangan, Kabugaw, Ilocosora. Astaw ti Lito Turalba and family, Leo Turalba and family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosora, ti Pina Rosendo and family, ti Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosora. Astaw ti Perlita Mika, Ironelia, ti Beta Mansano, ti Barangay Kaliwakeo, Salcedo, Ilocosora. Anak Kasim ti Butubot, Balawan, La Union. Salibaging ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabaro, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo ti Warlita Pascuat Cortez, ti Kalangkuasan, Salcedo, Ilocosora. Ni John Roguro, ti Bugboga, Santa Cruz, Ilocosora. Marisa Rubia, ti Calitong Borgos, Ilocosora. Kay ni Lilia Flores, ti Barangay Pagangpang, Galimuyod, Ilocosora. Kita tingaro tidani yung intay basa na naggapo kay Olivia Real Asuncion sa Barangay 60B Madiladig, Lawag City, Ilocos Norte. Tidani una na Paulwan, Panagyaman.
Tanamitem gulong ti sakaanan ti kangatwan. Arasa sa galangugong ti sangwanan na santuan. Makatitilang ti kinaulimot a panagyaman. Amabuyugan na palaos ragsak ken panangidaydayaw. Apaman na suminising init jaydaya. Mariknak ang sibiyag sagot tinamarswa. May palay sa samuin agaon kaunggan tirik na. Amang ipaduyak-yak ayat na nagpayduma. Tumangara kitingato tingkit ti kinadayagan. Agro ko ba ka mangyararaw pagkasapulak. Kitjak na pakadaan tinay sa sanglad. Narnuay a bindisyon ti nagunulak. May sawang kinsan tumatag kinkwana. Panagem ti puso nalatakawan dua-dua. Daw-dawa tadi kabalan nga ipiksa. Ibabaw ti spiritu. May padanon na magunuran balaygi. Anyaman na panggap. Manginamnama madan ti panagtalag. Tulay ka ti Dani wana Paulwan panagyaman. Managkapo kini Olivia Real Asuncion ti Barangay 60B Badiladig, Lawag City, Ilocos Norte. Itagtuimot nga ro ti Maysa Sunata amay pakuyog ti Dani na. Kas pagarigan da kayat ka ket
Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya nga kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin ay katuon na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits go na go. Move more, eat right. At dapat 3 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Ito na ni Miriam Lagrana. Good fame, Sir Great Command, Damanang Esperanza Baluso, Kinimanong Rene Baluso, Diasitio Pantarambalaya Tagudin. Manariman dengeg datata nga oras. Thank you, sir. Nagkapuray ta ken Miriam Lagrana. Ay naimbag nga oras ken malimyo amin. Binurabi. Itambalayat Tagudin ni Lukosor. Kamunan kini pagayam Miriam Lagrana. Ikablawan tayo runa pagayam Elena Kodjamat Piligalot, Corazon Calibuso, Desi Calibuso, Manalin Kodjamat, Caroline Kodjamat, Rose Kodjamat, Rubin Kodjamat, Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Pastautin J. Carpina, Joy Baturi Carpina, ni Gloria Carpina, Jamie Carpina, ti Barangay Akib Narbacan, ni Lucosor. Kastamot kin Evelyn Nagilara, ti Purok Maligaya, Barakbak, Tagudin, ni Lucosor. Kastamot kin kada Roderick kin Angelica, ti Mike Vince Estor Bitalag, Tagudin, ni Lucosor. Ablawan tayo mga ni Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, Ronami Ortiz, Dorocho Ortiz, Yugardenia Ortiz, Barangay Nagsabaran Sor,
Balawan, La Union. Hasta ken Roslyn Yanga, ni Leslie Ramos, si Tagaja Valdez, ni Arias Yolanda Rosario, si Barangay Patpata, si ken Andon City. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Maricar Garcia, Carmelita Garcia ni John Garcia, and Patrick Garcia ti Barangay para tong 3 Bangar, La Union. Hasta mo ito nakablawan tayo ta Sinyan Rondalia Group. Paskara Pagaya, Alejandro Culas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang Enrique Bagdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Hasta ito Barangay Captain Idenso Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Bumalyo, Ex-Captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocosor. Kablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Rita Pascual ni Miss Lindas Marinas, ni Teresa Valdez, Mila Valdez, Marlene Parinas, P. Bature, Perlita Kudjamat, Juan Kudjamat, ti Barangay Langigan Sikin, Candon City. Hasta mo tira Pagayam, Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ni Nitoy Doliente, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta Kimbin Saludo, Abit Saludo, ni Nixon Dakwase, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Ediboy Lubindino, Emily Lubindino, Melchor Lubindino, Angel Lubindino, Rogelio Ligaspi, ti Barangay Gelong, Dalawa, Alilum, Ilocosor. Hasta ken Dionisio Lacanay, Clarita Ragos, ti Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Igastaw ken Mr. Renato Mirna Pascual, Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Cueco, Jeffrey Cadorna ni Minda Palo, ni John Byron Gimberelio, ang babag ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Hasta mo ting Glory Gayaw, Emily Tumupia, Tanabel Tamayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marcial Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado in family, Mr. and Miss Rogelio Nora Castro in family, hasta ken Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, Edwin Olbinado, Yuli Lambinicio Olbinado, ken Consing Olbinado, hasta ken Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lubina Castro, ken amin na pamilya Olbinado Orpiano, Ordinado ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo ni Delia Kidangen, Dio Kidangen, Ricardo Calagis, ni Roslyn Calagis, Ronaldin Dungpain, Yalim Benito ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosor. Hasta kin Edwin Sullivan, Rick Rivera ni Michael Katabay, Doming Carolino Bonifacio Pilong de Bena Jr., Ribain ti Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Mark Anthony Gratuito ti Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ti Barangay Bagani, Hubog, Candon City. Kablawan tayo mo ni Sila May Romero, ni Carje Romero, ni Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, si Belina Romero, ni Martes Romero, si Fernando Romero, ti Barangay
San Miguel Burgos, Pangasinan. Ken kastamot kina Dela Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, ni Jen Garcia Ortega, ti San Fernando City. Kastamot kin Malua Baya, ti Candon City, Magdaileo Tapatot, San Esteban, Ilocosora. Eric Tejada, ti Kinarayan, Narbacan, Ilocosora, Ken Felix Ramos, Tilaw Ingin, Santo Domingo, Ilocosora. Pablaw na ito mga nagkapo, kay Carlito Estranyero, ti Barangay, Sabangan, Santiago, Ilocosora. Kita tingarod ti pamalagip manipod, master control. Dagiti komunidad para iti idadateng tilayos. Hagdan 8 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Dagiti kayat na may reward installment na motorsiklo at tuyin ti Rose Club Don Philip Marketing Corporation, manipod kandumbral sa Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, manipod Region 1, Ningana, Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad brande na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa'y tururayan nyo kagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwarte kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagitay mo tawarang plano, makairwarte motor na, nodat ang mamuyo kayata tagka-motora, kuyugin nyo lang umay to opisina, ti Rose Club Don Philip Marketing Corporation, tagdati agur-uray 1,000 pesos, agun ko natin tunggal, at makuyog na customer. No dati sa Lutudyo tumawag,
Tida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na nakama ito branch office Pilong Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Canton City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Ninoy Bagayo ng Agyo ti Radyo Tiradpas, karagiti madanunan yung kakapintas, kinaisim mababalasang ti opisina, Pilong Philip Marketing Corporation, tapnin sigila maala yung utlang ti 1,000 pesos no makairwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, free years LTO registration, kiti requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagururay, kara kayo. Karagitay mo at nakabaylan ti motorsiklo na yung kaya lanin na kita original luwar siyara, ti motoryo ti opisina, Pilong Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hasta mo tragisan pa yung nakaala. Isiplaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpapaba 2014 in kaya lanan mo ni claim sa dya opisina ti LTO District, Kandun City. Itugot yung lang na kitay. Xerox copy ti ORCR ti motoryo agraman valid ID. Kablawan tayo nga na pagayam Albert Katsul Masan ti Pilar Abra ni Raymond Cadosio Tambulugan Narbacan Nilocotoran Eric Paulo ti Pawabigan City kini Lester ti Laplapog Villavisosa Abra. Kablawan tayo mo ni Janus Carorpilla Janice Orpilla Dante Orpilla Crisanto Gabayan in Family Lanaya Gabayan ti Barangay Salvador Sikin, Kandun City. Kastamutin ti Badwa Family, kin Garcia Family, ti Lumaba kila Papaya Villaviso sa Abra, Pablaw dahi ti Manipo ti Gumintong Family, ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocosor. Pablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Mario Barret, Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Richie Guerrero, Barangay Captain, Ricardo Bilog, Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Pastaw Tinamor Salibo, Lorenzo Lawage, Uljita Lawage, Ronnie Alcantara, Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocosor. Pastaw Ken Jubilito, Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo na Ariel Lopre, Maria Lopre, Yolanda Lopre, Noel Lopre, Marilyn Ison, Miracle Ison, Leah Ison, Daniel Orbos sa Barangay Patuday, Bulinaw, Pangasinan. Hasta mo kinapol Gapislan, Andaya, Abilina Lacumos, Magday, Ardia Bilan, Barangay Bitong, Galimuyo, Dilocosor. Pablawan tayo mo na Mr. Mrs. Ariel Quaresma in family, Mr. Miss Maribel Serrano in family, Mr. Miss Gerald Quaresma in family, Mr. Miss Alan Limon in family, and Mr. Mrs. Alexander Limon Sr. in family, hasta ken George Jojo Toledo in family, ken Punong Barangay, Renyo Calip in family, ken amin na barangay officer, Ulo Norte, Santiago, Ilocosor. Pablaw dahi itong nagkapo, in Barangay Kagawad, Wawi Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocosor. Kita tingarog ng taibasa, idani yung nagkapo, kinipagayam, di Serbasya, ti Calaveria, Cagayan. Ti Dani Unana Paulwan, Aldaw, ti Calgao.
Di kanto malipatan, uray ti kanuman. Sikat nang tad ti biyag ko, abim mulalayaw. Manipod sa sangbay mo, siya kon talimasbang. Aslatay mula, ang masitas masibsibugan. Iti panaglabas, kadungal daw kinbulan. Upam kintemot mo, inak kinalikaguman. Amakita kin mga turaya pagapaman. Umanayon naliliwak, lupay dayo ka dito'y din na. Alagan ka kumaakanayon, tapno salunat mo't mataginayon. Tasikati ragsak ko, biyag ko tagnanayon, titiapo tinang bindisyon. Itagdantual daw, abiyag ta, may tuon. Dudumteng to daytang aldaw, sapay kumata panawon to itikalgaw. Tapno may marisan to anasinaw, dagitit tarigagay ta, adinto wag mau-mau. Suray ta ti Dani Juana Pauluan, aldaw ti Calgao, na naggapo kindi serbay sa ti Claveria, Cagayan. Itagtuimot nga rod ki Maysa Sonata, ay may pakuyog ti Dani na. Ito'y biyag ko, anang
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adapay ti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adapay ti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapokot ko for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga biti ng Belgian ti Balbalayda di daduman sa kay pa masapol daw umalis ni Balbalayda so iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakto para dito kalaki victim so Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao,
April Abilio, Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanio Rubang, ken Elsie Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Astamutin Grapagayam, Rolly Gabaldon, Binamin Nandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Astakin Richard Chaan, ti Orsadan, Suyo, Ilocosor. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, ken Doris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Astaw ken Melanie Kabanban Marsan, Delvin Ganadin, ti Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Chupilo Baguyo, Narciso Abasa, Mr. Mael Johnny Ficua, ti Bangar Rispan Radio Group, Bangar, La Union. Astaken Jason Libayne, Marlene Ventura, ti Barangay Magallanes, Luna, La Union. Ken Henry Tangalin, ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kablawan tayo mo ti Jobeling Gawat Salon, Adelina Bugasto, ti Barangay Darapilap, Candon City, ni Edwin Azuren Vizquera, ti Bangadabra, Sentes Mina, ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Bobby Gorospe, Laria Baba, ti Barangay Pedped, Santa Cruz, Ilocosor. Bernardita Libaton, ti Barangay Bognay, Candon City. Janisme La Chica, ti Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo pa ni Cesar Balleos and family, Vivencio Inigo Senior and family, Ryan Balleos and family, ti Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Astaw ken Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginalin Navarrete, Ladia Mores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbeto, ni Sunshine Sumakyap, Danny Del Rosario, John Balucanag, ti Barangay Bidbiday, Galimuyo, Ilocosor. Astamo ti Retired Master Sergeant Arthur Passion, Ora Passion, ni Kati Passion, ni Cecilin, ken Barangay Captain Mr. and Mrs. Ruben Mamaklay, di Barangay San Roque, Santiago, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Beth Alcantara Domino, ni Lisa Cortez, Rodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Lapiawan, ken Clarita Domingo, Isetso Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosor. Pastamutin Karapagayam, Willie Romero, Tilaglawan, Santo Domingo, Ilocosor. Mr. and Miss Berelio Predelena Domingo in family, Mr. and Miss Benjamin Brenda Rante in family, and Mr. and Mrs. Elmar Pace Domingo and family, si Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosor.
Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosara. Astakin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal de Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Abraham Avalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, and Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, Astamut and Mrs. Edna Escobar and family, Mr. Gregorio Avalos and family, de Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan ng Gakutan family, di Barangay San Nicolas, Candon City. Astamukin Matri sa Gaboy, Dan Albert Angad, Lucila Elgamo kiniusang reklusado, di Barangay Rubio, Galimuyo, di Rosora. Astamukin Joper Bilaso, Jeffrey Langkikan, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Angeles Sabon Selection and Family, ti Kabarwan, San Emilio, Ilocosara, ni Marie Valdez, ti Patak Burgos, Ilocosara, ni Hanke Malano, ti Bangar, La Union, Lilia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocosara, Sali Kodjamat, ti Santa Cruz, Ilocosara. Astaw kin Lene Ramirez, ti Madarang Salcedo, Ilocosara. Mirela Marca, ti Marin Salcedo, Ilocosara. Ken Marshall Bravo, ti San Tiburcio, Salcedo, Ilocosara. Kablawan tayo mo da Mr. Mrs. Di Armayla Garnasi Gawa, tin family, ti Barangay Katirman, Candon City, Mr. and Miss Joffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. King Kastamot kin Mercy Gabora, Ira Crisanto Erickson Kenneth, Manuela Kenneth, ti Barangay San Nicolas, Candon City, ni Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, Leia Gawat, di Silgawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Katirman, Candon City. Ang kastamutin kay Brenda Lopez, Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosara. Kablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family, Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Kastamutin kin Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Domingo Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Teofilo Balvin and family, Berelio Balvin and family, to Balvin, Dennis Aguilar, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Ruben Kodjamat and family, Nalangigan Sikin, Candon City. Astaw kin Susan Galutan, ti Barangay Bagani Campo, Candon City, Nina Jose, ti Barangay Katirman, Candon City, Eric Saldua, ti Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocosara, ti Larry Akisay, ti Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Victor Abaya, ti Barangay Kamanggan, Santa Cruz, Ilocosara, Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Ria Palya, ti Lubong, Santa Lucia, Ilocosara. Ang kastamutin ni Mr. and Mrs. Bene Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocosara, Gina Linmina, ti Barangay Agkapuraw, Burgos, Ilocosara. Astapay kin Dennis Madriaga, ti Bangad Abra, Agosto Mico Alurina, ti Suyo, Ilocosara, kin Angel Arsena, Tabor, Narbacan, Ilocosara.
Kita tuy pangarod ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. We at Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
Dapay sa 48 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo ro na pagayam, Terry Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, Dila Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, Mr. and Miss Ruben Norma Valdez and family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Astamut Trapagayam, Albert Trapada of Pringrequepo, Mr. and Mrs. William Organaban and family, di Barangay Patpata City in Candon City. Ablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, di Poblacion Villavisosa Abra, Carmila Bilandres de Piliganabra, Annali Asuncion de Bangadabra, Lorena Divina de Balasiwan, Santa Maria Ilocosora, Miriam Braceros, Pakang Santa Maria Ilocosora. Kablawan tayo pa na Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, de Barangay Sabuanan, Santa Maria Ilocosora, Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Digari Gallardo, Santa Villacarta, Mili Gambon, Mr. Miss Landing Pili, Galo, and family, di Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Kablawan tayo mo di Fatima Valdez, Edwin Valdez, Mary Valdez, Roel Kamat, Ricardo Sabado, si Roy Santol La Union. Hasta mo ito Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jocara, Pairelio, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo ito dagiti Barangay Tanod, BSW, BNS Barangay, Villarica, Candon City. Kita tuwing roon ti Maudia Sonata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Nagsakit, biyag ko nadali, tuy din na aglet na ang puso kento'y rikna. Tadwa kami amangi patpate ken ka biyag ko, apay kami anaramid mo umadayo. Anyat baso ken ka ayat ko, may turet mo alagsiden to'y manpatpateken ka sa weman nuadda nagpasulat ken ka. Apay kami ngay madayo ka, tuy din na ayat ko agsupli ka kuman, tuy din na baliwan ta ayan ayat ta
Nagsakit biyag ko ti dayong tigan na. Agladaan to'y pusok, pusok ketirik na. Tadwa kami, duwa kami nga mangipatpatag keng kayat ko. Apay namin, nga naramit mo imatayo. Ayat agsubli ka kuman to'y na baliwan ta apuklen ayan ayat ta pasublien ta amaris rosas nalidem alubong ta tapnon agbalin na santa ayan ayat na sa weman nuat ta nagpasulaken ka sa weman nuat ta nagpasulaken ka. Adda pa sa 10 minutos, pasangwanan ti oras nga alas 8, ngentay panagpakada. Ikablawan sa ngaron ni Sharia Tubia, Carlo Taglosolo, sa Oliver Kodjaba, tin family, ti Makawayan, Burgos, Luxor. Astaw tin Darwin Pantalyon, Alexander Pantalyon, tiga Pang Pilarabra, ni Gato Reyes sa Tukipa, Luba Abra, and Madeline Monses, ni Tamak Villavisosa, Abra. Astaw kin Melchor Doña, Paulino Doña, Iruin Doña, Joseph Burita, ti Barangay, Buter, Santa Maria, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Ebi ni Canora, Eduardo ni Canora, ni Patar Agno Pangasinan, astaw kin Lailani Rivera, ti Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas and family, Filimar Cumbas, Presel Belino Cumbas, Candida Cumbas, ti Barangay Kayaman, Luba, Abra. Dagiti kayat na mga irwart installment na motorsiklo at to yun ti Roycroft Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Branch Narbakan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra, ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningana, Region 5. Nidjaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayag. Kumay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makairwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Lagiti mo tawar ang plano, makairwarte motor na nagdata mamuyo kayat na tagka-motora. Kuyong inyo lang umay to opisina ni Roycroft Dom Philip Marketing Corporation. Tadlati agur orayo 1,000 pesos sa gunguna. Itong galada makuyog na customer. Noadda sa Solstudio tumawag tinaytoy a cellphone number 0927-6952-099. Rino kumuntak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo. Karagiti na dakama ta branch office ti Roycroft Dom Philip Marketing Corporation. Amasarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Ninoy Bagayo ng Ugyo ti Radyo ti Radpas,
Pada kita kakapintas kinaisem ababalasang to opisina Tinom Philip Marketing Corporation. Tapmin sigida mahala yung mutlang di 1,000 pesos no makairwarte customer team motor na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, at the requirements to valid ID, ken may salang komika. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Nagtimot nakabaylon di motorsiklo da kaya lanin dagitay. Original URCR Timotorio sa opisina Tinom Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Astabot karagitisan pa yung nakala. Iti plaka ti motorsiklo da manipot kawon 2017 agpababa 2014 in kaya lanin nuni claim sa opisina ti LTO District, Kandun City. Togot yulang dagitay. Xerox copy to original ORCR, Timotorio Agraman, valid ID. Alawin papagayam nila. Agsepod kalaybos mo rin. Iuras na tila ito yung programa sa miwingayo kinandani tilukanja. Kitinton manin malum no bigat. Padaanan yung tumanin, tikas timod lang ang oras, di tamaray dayaw apag tengan nyo. Alawin papagayam nila, ibatimin dinaimbag, mga oras kintrabiwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionara, hasta mo tintitib sa TPN Channel 13, ni Jo Maria Bab. Kento ipagayam niyo, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you, bye-bye. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.